Grifona. जो तनु खुखा तिनी अक्टोबर 31 तारीख का है उसी के तिनी चुना माइ रुमाइ खाम समो लोका ताहा थाव या काय था हम बये चुं रिपोर्टेशन ल थानाय आरि पिपो चुं माइ मा या किए उंगे तंगु तव चुंनो बदि के सेंट्रल सरकारी जाय कि या किए जिनि समर तंफो सामाया माइ मार तंफो माया थु मार तंफो थु या किए चुंनो बदि के तला किए नाये ते उं बये आं जो तो नरो जे बोनिस नो नाये तोने रो नो आं रिक्वेस्ट किम चुमोले साम चुमोले बरसे साम सामोन रो जो तो तोने रो पोसिनाय तव चुं मिजोरामो चियो रो फाये 22 बोसोर का फाया तिनी क्रिए चिन बा पांदाव चुं साइमोनो फोराव याखि सतिनी सेंट्रल सरकारी चिन मान फावये तोने रो सबो जेके किए तंबये चुंफो माचाया मानुया बाय किए चुं तिनी रो रिपार्टेशन थाने लेखा तुंया तिनी रिपार्टेशन थांमाया उं तमोले चुं प्राइन क्रै माइ होक्रै बाय किए चुं गारि फोकाय थांमाया माइ होक्रै नि प्राइन क्रै नि मानि फचुं जुगा लाइमेया गारि फोका साये था सिंके का वसो ओबुं पिया केनो खासा हाताया लामा क्लौमा रो चुं का थाने सिके प्राइन क्रै मन कारण व चुं गारि फोनो कामाया ये तो उं सिके बेसि बब्रले तिनी माचे मानुयन कारण वसे तिनी होखैते काउमनि कारण व ब्लंगो थांगे था फचाउने हा बल फलाये फाने हा फामेया थापो चाउने हा प्राइ क्रै चाउमया कि उंगे तिनियम थाक्लाय पाइएसे सिदा कि तिनियो बाचा हिन लोरि मया कि उपाय तो कारण व चु सेंट्रल गवर्नमेंट नो चु साये तंगो तिनि रोड ब्लॉक खेमनि और थले चु के हा बेस्टुंग ने मा पुंया इंडिया constitution wala soite wo right to food and right to live where is the right to food to wo bor kisi question leung to where is the constitution to bor kisi question to le khema to ha mangbo ye khema tu singkhe tu po cha yele to maya tu cha an man wane mano se bodi ke stop kiye to mangbo ye central sarkari tumba indian in satia da indian citizen da tumba indian citizen su ke tu nabri ke bodi ke phaye bodi ke khepi to chini sa ko oporat kiye tuno bodi ke repartition thana he bo mai tre repartition thana ke mole chule khatung maya ông bây giờ nàng cái gì cho phụ chủ rồi thủy này rồi nó thằng này thì ní chủ rồi rồi khéo tung rồi सरकारी फाइए chúng nó có cái nào này mai ri này hi ya chắc yak xong là thì ní nó khá tao hấp phong to bạc sang phong to lót quay thì phải thằng nhà xong là chủ lại bỏ rồi luôn khi thủy này nhìn nào rất to han thì là lại tiếp tục juda lại bị làm nóng bỏ hạt để bỏ ya phê đi thang là cái lệ phê đó là chim phải có biết số có mặt tăng cao mày xem nó cái mặt chắc này ở đây mày chắc phải phải mà là cái tông mấy yếu ya ta có phó chỉ cho xin chào đấy thế đâu có quá không nhà mà ta phải yo cái phải cái phải cái gì đi vào cột mà và phép này